Ngiyabingelela ekuseni omama phakathi kwethu. Yes, Lord. Ngibingelela obaba, ngibingelela abantwana abancane. Usunday school nabantu abasha egameni lamandla igama lenkosi yethu Jesu. Amen. Ngokuyithoba okukhulu ukubulisa umama umfundisi ophakathi kwethu. Inceke yenkosi isemsebenzini bazalwane. Naye khona ngiyambulisa ngegama lika Jesu. Sibulisa umoya ongcwele ophakathi kwethu. Egameni lika Jesu asike sithi nje izandla zethu. Sibulisa umoya ongcwele. Sibulisa ukuthathu bezulu. Egameni lika Jesu. Ngoba ngaphandle kwabo ngaba singula. Glory to Jesus. Thina njengoba sihleli kule ndawo izulu liphakathi kwethu. Glory to Jesus. Igama lami ke nguAndile Ukwakhiwa ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Izono zami zixolelwe. Zaxolela kudala. Lithi izwi lenkosi umhlaba ungakasekelwa. uNkulunkulu izono zethu wayithatha. Uma ngabe uAdam ewela esonweni, uwela uNkulunkulu senalo icebo lokuthatha isono. Haleluya. Ngoba mama umfundisi kwesinye isikhathi masifunda le ndaba kaAdam sike sibheke ngathi uNkulunkulu waba surprised. Haleluya, ngathi akanawo plan B. Kanti uAdam the time ewa uplan B bese kudala ukhona. Ngoba mawufunda izwi lithi izono zethu zathathwa umhlaba ungakasekelwa. uJesu uma ngabe eya esiphambanweni useyokwenza into eseyenziwa wena kamoya. Haleluya. Useyokwenza into eseyigqibile. Glory to Jesus. Bese lithi izwi lenkosi uthe uJesu mayefa esiphambanweni lithi besikude noNkulunkulu kodwa senziwa sabaseduze. Uma ufunda amanye ama translation athi uJesu ibandla umthandele kuye la. Uma ngabe uJesu engena kwi-holy of the holiest, singena kanye naye. Ingakho uma ngabe nibona sidumise ngathi siyahlanya, it because sizwa lobumnandi bakwi-holy of the holiest. Umuntu osenyameni mayesibheka uthi laba basangene, kanti la esesingene khona inyama yethu yahluleka ukubamba lokuqhaqhawiwe. Kodwa the inner man, lo muntu ongaphakathi kithi uyena osenza ukuthi masithi tap in uzomunye makabosha. Ayikhulunywa le language la kodwa ikhulunywa kwelikamoya. Umama umfundisi senyameni sikhuluma into understand wenyama kodwa masiqala sithi tap in uthi uphone noma ngabe shayiwe ekhona imizimbo kodwa mayithi tap in obuhlungu uyahluleka ukubamba uphone uzwakala ekhuluma ngelimi ekhona imizimbo ikwi-holy of the holiest.
emnyango kodwa ngizwe kuwayinto mangena wayi bese ngena kwi-hall of the holies. I-devil worshipper noma belithi lizodestroya linikeza i-agenda yonke kodwa malingena kithi hleli la uthi uNkulunkulu ngenza ingelosi zaba imimoya bathi mina ngaba ngamalanga bomlilo malingena ngibona amalanga bomlilo libanjwa umlilo that consuming fire ullah. Thina sinamandla ukuthi sizukisa sila uNkulunkulu wabo laphaya uma ngabe ibhokisi lidlula lithi maliqondana nale ndawo bebona isidumbu sinyakaza why kudumisa abantu abazuvuko lukaKristu abavuswa. uNkulunkulu mamumfundisi uthe ake ngizotshela ibandla ukuthi liyini ibandla. Oh haleluya, lalelani uthi uJesu nina enavuswa kanye noKristu funani okwaphezulu laphila wenu ofihlwe khona. You are not an ordinary man but wena uthi uNkulunkulu wena ubungcwele bami awusabuphili ubungcwele kodwa usuyiko ngoba ngithanda ehlatshwa uJesu eGolgotha wathatha ubungcola kwami kwashintsha amakhodi ngathatha ukulunga kwakhe ngambatha khona lashintsha igama ngabe u-righteousness of God yena waba isoni esikhulumantala beshathatha. Size mangcwele uMatthew chapter 16 verse 18 ngicela ungifundele bazalwane oyedwa wenu mandala bosh 16 sizofunda verse 18 no 19 bese ngiyehlala istage. Nami ngiyayithi kuwe yeah wena unguphezu yeah phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami amasango eHades awayikulahlula ngiyakunika izihluthulelo zombuso wezulu uyakubopha emhlabeni yes uboshiwe nasezulwini nalokho uyakukhulula emhlabeni ngoba kukhululiwe nasezulwini. awusibongele mama Awasibongile nanti lapho liqinile awethona amandla liqinile uNkulunkulu wethu Jesus. lizaligijima lizosiphilisa baba wethona amandla ukuba umntwana wakho Jesus. baba wethu wena egameni likaJesu izwi lakhe lingumlilo oqothulayo maliqothule konke baba wethona amandla wonke egameni likaJesu waseNazaretha. Upon this rock I will build my church. Upon this rock I will build my church. Amasango eHades awanakulahula ngizonikeza ikhiye lokuthi likwazi ukuvala liphinde likwazi nokuvula. Ngamanye amazwi leli bandla alisazi ukuthola authority kuyingelosi kodwa ingelosi sezizothola authority kuleli bandla. Chinese translation ibandla is the facet
of angels. Basilithi, the church ilona ibandla elitshela ingelosi ubuqaqamuli bukaThixo. Bathi mabefuna ukwazi about God, ingelosi zize ebandleni. Ibandla linethi manifika umuntu HIV positive, lifika ibandla lithi you are healed in the name of Jesus. Lisebenzisa the authority from above. Ibandla lalelani, uma ibandla, uma ngabe uzoshathi nababa ngomfundisi, kumele uqale kwi-cornerstone iqala. Oh hallelujah. Uma ngabe ukuze ngizowa mina, kumele uyi-cornerstone iqala. Manje cornerstone is not an ordinary man. uJesu igama layo. Oh Nkosi yami. Bahlala phansi. Bahlala phansi labazalwane. Bahlala phansi. Bahlala. Kuhleli namagwala. oPeter. Ahleli uNoah. Kuhlela aboJudas. Kuhlela aboThomas abangena faith. Ithi le ndoda ke ningitshela ukuthi ngingubani. Ngoba ngaleso sikhathi bebengakafika abantu abazomsukisa. Bekungakayiwe eGolgotha singakazalwa. Ufuna indumiso ukwaziwa kulamagwala ahamba nawo. Kodwa ukuthi uMongcwele ehle phezulu. Ngoba inkosi yamakhosi ifuna indumiso azorivila kuPeter. Umoya ongcwele. Bazalwane, uma ngabe sizukisa asizizukiseli nje. Kodwa kukhona indoda efikayo. Ifika iphethe imenu kanje. Ithi namhlanje ubaba ufuna umshelela ngoma. Oh hallelujah. Awusiduleli. Kodwa ikhanga phezulu. Utshela ukuthi wahlabelela ngoma. Ayengumama. Athi ubaba ufuna uthandaze uthi. Ayengumzalwane. Athi ubaba ufuna ukhulumeke futhi. Bese damethona azoma phambi kwebandla. Mase liqala minister ngezipho abhidise kanje. Athi kanje athi into loya. Umuzwa athi makabosha. Oh makabosha. Uyazi uma ngabe ku-operate le ndoda kusukumisa lazi sihlabelele simpuluso sithaba yo khuleke phameli le Nkosi kusiliswa uyasho. Skill sokushumayela bebenasi skill sokubeka izandla abantu kodwa uthi Jesu hambani niyohlala qala noma ni-skillful but go and sit down. Khona indoda ezofika izoshintsha kodwa ithola phezulu. Sithi sanje uthi lezi zandla ngifundisa ukuba abazalwane noma singafana imlomo singenyulini kodwa masiyasabheka phezulu sithi nje sake khona imlilo enzakalayo kushaluza umbani
place yindawo la izulu elidlalela khona abazibhola egrawundini kunendawo uthi maqala guqubala izulu ubezokhokho bathi uhambi open space ungadawuli laphaya ngoba inayile kunestrike khona iba leyo ndawo yakhona kuba green ubona lakho elishakhona izulu kuba nesekele engathi mhlophe utshani busile ila izulu elidlalela khona le ndawo le makube indawo la izulu baseqala kwinkamoya liworship nazi ukuthi hayi selizostrike manje lizoshaya la Nkosi ikhumbulina yothi singahlala phansi kodwa futhi alisukumele umangcwele angazwayo umhlalisa phansi akusini lento sukumele ikhumbulina yothi bathi abazalwane basenayothi bebengenamandla okulwa physical kodwa maya kwi-altar labo ngisho ukuthi uzowatheka mntaka baba ubufika kushintsha athemboze ngayo kubonakala leyo gift ekuwe mawufike nayothi thuba lami namhlanje hambule authority uyemthandazweni mawufika khona uthi baba wena uthe esulakho abazalwane asizabanga onye ubebona ibeletho zoma asihlalanga onye ubebona lamagama aqhama esikhokwe sahlala praise God sahlala sibusiso sahlala sipho namhlanje lamagama siwabuyisela kusathane silande praise God uthi uJesu ukhuluma ngeparable yamadodana awu-2 Jesu size ngcono uthi yaphuma yokuqala yathi baba mnikeze konke kwabo wayinikeza kwasho ukuthi into ehlanganisa ubaba nale ndodana akusona izinto kodwa uDNA ekulobaba nakulendaba wathi baba noma ingathatha into zayo kodwa ubudlelwane bamnayo abukakapheli lithi yaphuma yahamba yashika uma ngabe ishikaya ubaba kwame zonke izinto ifocus yakhe yabheka la okwabheka khona indodana Angazobalisa. No, maphuma umzalwane yedwa. Kuthiwa hayi seyisangoma. Noma siwashipha la. Asibi comfortable. Kodwa sibheka la owashona khona. Umuntu nomuntu uyesikhwameni sakhe sakomoya. Ukhipha isikhipha. Sokuyovula athi namhlanje ngifuna ukukhululwa kwalowo mzalwane osebanjwe ngobungoma namhlanje uyakhululwa egama likaJesu nithi mangena la umuntu nomuntu nesithiyo sakhe isikhathi sendaba siphelile ibandla kumele nibuyele la umoya ngcwele anibeke khona
Akalishiya mama umfundisi. Uma ingcwele ibandla noma ngabheda kanjani ngeke akushiye ngoba uJesu uthe ngithandazile kubaba ukuthi kwehla umoya ongcwele azohlala nami forever. Noma ngabe sengigama uyahlala thule athi I wish to go back but ngibanjwe yiswi lalowo abatheka wathi forever. Basalami angeke azayi lapha emnyango leli bandla khona indoda eyahlatshwa yathi mayihlatshwa le ndoda yathi umoya ongcwele uzohlala nabo noma bangisebenzini kodwa hlala nabo ngoba ngibafuna bephilile forever. Ukubeka bomama umfundisi akashongo njalo uJesu ngabe sigcwele umoya we-condemnation, ngabe sigcwele umoya we-rejection, ngabe umzalwane uyathi ehambe sithi asinandaba kodwa siqhutshwa ile ndoda engaphakathi. Sizwa noma hlaba la sikophendele sithi buya mntwana buya yele khaya musu kunibala buyela buye lekhaya. I remember one day sisebangeni sihamba nomfundisi uGumbu kwi-convention yabantu abasha khathi akucula emgwaqeni kwenziwa open ekuseni sadlula erenkeni yamatekisi makudlula erenkeni yamatekisi sathi udlula kancane sadlula ngakominye imizi kwaqhamuka intombazane yayisinimaniso ithi le ntombazane bengisindisiwe ngiphume ekhaya nginamehlo amabili kodwa ngifike ngalimala esigangeni. Ithema izale ntombazane sathi asisabani izono zakho khona indoda yathwala izono zakho okwakho buyele ekhaya. Buyele ekhaya mayibuyele ekhaya ize ebandleni ebehleli kwi-cornerstone. Bazalwane ibandla malihleli kwi-cornerstone amehla wabikiwe abamanzi zenyembezi athi uJeremaya uNkulunkulu uJeremaya mvusele bomama besibili abazokhihla abazothi mama behleli la kodwa bekhihlele lento enzakala ngaphandle. Ngoba nothi ihleli baba umfundisi yizwi lonke emnyango ithi go funeka boroda abanendlebe kamoya abazosukuma bemnyango bethani le nokho esizwayo yanomzwana lohambile ningasamkhombeni akuze abantu bothando bafike bemange. This is a prophetic message. Yasikhathele ukubona abantu bekhuluma kabi ibandla sithi hayi basabona ibandla wrong akake beze la kwelikaKristu ibandla bezobona uthando la. Ake ngitshela ukuthi yini besihlala phansi uthe uNkulunkulu wena you are the holiness of God. Do you know ukuthi siba holy unukugwayo? Once wamukela uJesu unukugwayo ukutshwana uba holy ngoba yaqedwe Calvary yonke into yakho. Thina sizokutshela khona manje unukugwayo sithi wena manje you are no longer a sinner, you are the holiness of God. Lo mzalwane masimtshela njalo uzophila lento esimtshele yona.
Oh, hallelujah. Uzophila lento abamtshele yona. Oh, angeke sigijimisane nabantu sithi hey ngisukuba nobrother hey ngisukuwenza hey sikutshela into yiyo uzophila yona. Lo moya ngcwele lo lendoda le yiyo othi uJesu he's the teacher, he's our comforter, asiyona prosecutor. Hallelujah. Amen. Ngoba mamfundisa umoya ngcwele sisuke samenza waba isikhondla khona. Hey. Waba indoda esabekayo. Noma abantu bemamukela abantu ngaze ngayamukela inkinga. Ngayamukela inkinga wenkosi yami, ngayamukela inkinga weJesu. Kanti masamukela le ndoda. Uthi uphona lokho ebengithanda ukwenza. Angisakwenzi. Why? Ngoba le ndoda. Angeke singene la sibamba ama-agenda ukuthi lo wenzeni sothi masingena la sifike sizokuworship because laba bantu batshela ukuthi bayini. I-cornerstone itshele gumbi isekelo sabaprofeti nabapostoli bese tumhlabelele zethula imikhaya zibeke phansi zimana zimelenze zithi idwele. Uyazi uJohane bazalwa nobona umhlobo uJohane manje zethula imikhaya ukhuluma ngama-elders. Obani lama-elders ubona le vision ibandla selathathu lisekhaya ngoba masifike ekhaya sesiyobizwa ama-elders ithina labesithola imikhaya usibona siyibeka phansi. Oh Nkosi yami besihlabelela sikhomba kwabanye kanti yithi labo mase sisekhaya. Batho umhlabelele yibona labo abambethi ingubo zimhlophe kwa behuba khulu. Yes. Uyesu bese kuthiwa isixuku esikhulu esingenakubala esabonakala singene ekhaya ezulu. Asukuma amalungu ezulu amabheka ngakulesi sixuku athi obani labaya lasuke udlula amalungu umakoti webandla bathi abangwe abavela emhlabeni nasosizini olunzima lalelani amikho lapho laba babusayo ukuthi obani laba kubuza ibandla libuza lesi sixuku esizayo ngoba sobe sesisekhaya. So ikhuluma ngenye imini khuluma ngokubaluleka kwebandla, ivelu yebandla. Mama mfundisi kuncane lokho abakubona emhlabeni la corona nani. The reason into ebamba ukuthi kungabi nezifo ezinzima nepoverty enzima because kusebandla. Hallelujah. Kodwa that day ibandla umakoti esuswa noyibona into ebala emhlabeni abazobeleseka abantu abasambamba ulaka lukaNkulunkulu ibandla mangena nizothandaza nizonqusa uthe uNkulunkulu you are the heavenly ambassadors. Yes. Okay. Mwanzo uyantshatsha khona basamile kule ngikhuluma eqaleni bakuthi obani lapha abanye abayikhola ukuthi yithi sobe sithi obani lapha. Ake ngibuze umbuzo, makuthiwa intombi yashada la ekhaya
ziyangena idromis ngoba kuzona ingena qala zijiva idlula umakoti idromis zingene ijive. Kodwa umakoti mayingena ukhona umuntu obuza ukuthi ubani lo waya. Angekho ngoba kuyacaca. So uma singathi ibandla kobe kubuzwa ukuthi wobani labaya umakoti onjani ozobuzwa ukuthi ubani lo waya kodwa umyeni wakhe na umshado onjani okubuzwa khona umakoti ngoba umakoti wayibona bazalwane akusili ibandla leliya ibandla ngoba kubuza umakoti ebuza kumyeni athobani-ke laba bazalwane abazobe besele bethabe iqhutshwa ibandla abasalela i-tribulation yibo abazobe bekhonjwa sibabuza ukuthi obani-ke labaya bese lithi bavela kwi-tribulation le esingeze umngena thina kuyo. Icacisile. Bazalwane ngifuna umoya ufuna sibuyele endaweni yethu sizazi ukuthi singobani nishake le ndawo le noma ngathiwa ni-3 kodwa nakukhona yena ningaphuma nimela nishake le ndawo yonke le sathi sefosco ngihamba nomunye umfethu wakamabethe sibela siyomisa openele kwakuyimi uye nomdebe masimisa openele lapha kunendawo la okutrainwa khona ngizagqoka zatrainwa lapha ithwasa khona ngoba ingane lezi insuku zingene umoya ngaze ngawazi wona style ziyotrainwa lapha simile nathi la simemezela ngoba abazalwane asibizelwanga ukuyothuka abantu ngaphandle. Haleluya. Asibizelwanga ukuyoshumayela izono zabo ngaphandle. Yes. Sibizela uthando lukaKristu siyoveza uthando. Amen. Ngoba lathi salanda ngothando. Haleluya. Amen. Masimile lapha shumela sathi masibize ontakhona ezazi ayini zangoma ngithi kunogobela waso ziya ayina intombazane yabeka iayina phansi yabuka ugobela yabuka thina yathi nakho kuthiwa indoda esindisayo ngenze njani ngoba ngisesigodlweni yaphuma esigodlweni. Oh haleluya yaphuma esigodlweni yeza kithi yafika yamocingweni kanje salandele sathi nangu Jesu yaphakamisa isandla sesigodlweni ngoba le Nkosi ifohla nakusiphi isigodlo yangena. Haleluya. Yes ingane yathi mayiza kwadwala inyembezi kimi yesu uthando lukaKristu. Abazalwane uyazi umuntu noma ungasamshumayezanga kakhulu kodwa uma ufike wamanka ngothando uthando lone lumdlalo lumiyekise zonke izinto love. Hlalani kwi-cornerstone. Nihlale kule-cornerstone. Noma ngabe izinto zikushaya mawami ngoba khona abashayekayo la noma zinivuthela izinto abanye bayarejectwa kodwa bakwi-cornerstone. Oh haleluya. Uvukela kwifamily hlala kwi-cornerstone ngoba just ishake kodwa la ngaphansi kumile thina. Uyabona umfundisi mawungasakwazi ukuthandaza vele ulalele isisu phansi ikhona le ndoda our heavenly intercessor
uyasiphilisa. Athi umhlabeleli uJesu uyasinxusela imihla ngemihla. Uyabona manje lapha worshiping team ninjenge tabernacle la bathi tabernacle ukufika ungene uthi uma ungena ngoba umama umfundisi ubetha sibambane ngezandla beshisa impepho. Yes, beshisa impepho. Uma ungena uya ku tabernacle bathi la we holy of the holiest bekunempepho. Impepho yakhona bese umpristi mayishisa ibithi mayinyuka lempepho le ngoba ithabanakele belima noma ikuphi belithi lisamile kwesisikhathi kungene inyoka ngaphakathi sifike ihlala kuthabanakele. Kodwa uma beqala beshisa lempepho bathi lempepho ibinuka ngalendlela ukuthi inyoka ingaphakathi bese kubanjwa leli ivumba siphume ihambe. Kanjalo nebandla malingena lizwa iworship. Yes, lishisa impepho. Hallelujah, ithi impepho makukhona ongena nosukela la usukela uinhale lempepho le uphuma ukhasa makungena i-HIV positive i-HIV inihela lempepho ikhasa uphume nayo amandla ebandla kaKristu. Mfundisi masingafi singaka experience the extraordinary anointing of God. Kumele sithi masimile la makhapha abantu kade bethi bawongihamba bethi sibona abantu bebaleka sithi kwenze njani bethi umuntu uvukile. Kanti hayi ile mpepho esiswa lapha ya. Ikerubine serafine zimana zimene za zititele uyazi ukuthi njengoba nihlela nonke ninomoya ongcwele kodwa kwabanye udinga ukuthi ube activated. Niyakwazi lokho? Niyakwazi ukuthi nonke ngoba nihleli la kunezipho uNkulunkulu ayibekile kini la. Yes. Mama umfundisi abantu bekumele basuke ukuya kaMthandazi beze la manje beze kwamphilisi la kushawula yini abantu beshawula beze la size sixakeke nathi sithi hayi osephilile akaphume ngaphandle kungena abanye ngoba khona minister negift ye healing khona minister ngokuthatha hayi napa bane cancer abame ngapha napa bechathi abame ngapha bese mkhamba laba behealing bethi nje sakhe bethatha behlele aye ngapha athona ukuthi ubone HIV sukuhamba phumele kuze laba bangasebenzi athi no akasebenzi lizwa kunuki poverty kube khona lo deliverance prosperity athi tomorrow uyothola umsebenzi ibandla lelo makuzi sifo kuthiwa khona isifo ezayo kusuka ingane encane enegift ye prophecy
Jehova sikubona izinto ezikude. Ithi mama umfundisi kunomyalezo. Ithi bandla kaNkulunkulu kunesifo esizayo kodwa sisesethana. Sizofika ngesikhathi esinje kodwa kuthiwe kufuneka ama-gap standards azoma ayothandaza. The time emile thandaza athi njeli mcibisholo isifo sithi masizo sihlangane nemcibisholo yemlilo sibuyele emuva bethi South Africa isafa vela nje nokunebandla. Ibandla bamfundisi lisukela zibona lisoni more nabantu abangakholwa. Lisukela ibona lizoni more nabantu abangakholwa. Why? I-message nathi esiye sayishumela la esuse i-authority yebandla. Athi noma ngabe ufuna ukudumisa athi hey ngizodumisa kanjani ngoba ngake ngenza ukuthi uthi uNkulunkulu sengiqala ukusha manje khohlwana kwakudala noma kuthuke waqhuzuka wawa khohlwa wakudala siqala ukusha manje nanku umusa kaNkulunkulu. Darizi muwele sonweni ubungakazi ngomusa otshela ukuthi uyini. Mama mfundisi uma ngabe ukhumbula uIsrayeli ngiyabusaba ubungcwele bamaJuda. Ngoba kaJuda hathi noma ngabe engcwele kodwa hey abamba intombazana iphinga beyikhanda ngamatshe engcwele. And ubungcwele bakhona bebenziwa iloko kumele ngibenze. Uyabuzwa na? Kumele ngibenze mina. Why ngenza ubungcwele mina ngoba benzingisa ngizenzelanga? Uthi uPhilip Efeso, I think it's Philip or Ephesians chapter 2. Uthi nina nakhiwe phezu kwesekelo nasebenziwa nabangcwele. Lento besingakwazi ukuyenza senziswa yona safakwa yona bese ngesihamba yona siphila ubungcwele singasayiphileni siphiliswa ilonga phakathi kithi ngoba nceku lobu obenziwayo ngizobenza mangila ecaweni mangiphuma ngalomnyango lo ushiye phansi. La ngibuthathe ngugqoke ngibotha ijobela usengcwelele manje mayiphuma ngalomnyango liyashintsha igama lokuthi uhandile ubo spring rain. Kanti lokho kungcwele esiyibi i-identity yethu isenza ukuthi noma singasekho la komakhelwane bethu sikaze simbone umama onje sengizovala njalo umoya ngcwele engizosho lokho mama umfundisi namhlanje ukuzokhumbuza ibandla ukuthi lendawo le kumele bishoze sezulu ningaphushwa worshiping team ukuze nibe kwelesithathu kumele sonke la mabeqala ingoma la sibabeqala nathi lapha uqhuma umlilo lapha athi ubrother unceke uma izoqala ingoma lo mzalo luseyazi ukuthi uzoqala ingoma ethini ngoba sesi-united sazi ukuthi singobani. Ngizothi wena mama olandlini onalengane ebulawe inyawube, don't give up. Nawe onehlobo salengane ebulawe inyawube, don't give up. Ngifuna sidelete igama lithi inyawube boy, sibuyisela amagama uNkulunkulu owawabeka
ngoba le time nathi sizolando uJesu akathola ukuthi ngizolanda izolo wathi ngiyolanda abantwana bakaNkulunkulu ngokuba ubaba walithanda izolo kangaka wazobanikela ngendoda yakhe ezele yodwa ukuze kube yilowo nalowo okholwa yiyo amaphuphi asuke emsini yawo. Kunombuzo obuzophola ngoba bazalwane angeke uze ukwazi ukubelieve your identity without the Holy Spirit. Hallelujah. Angeke uze ukwazi ukubelieve into yiyo ngaphandle kukaMoya oNgcwele. Abanye mama umfundisi la kungenzeka bakhona kodwa uthi angikhumbule yazi ibhatathiswa ngamandla kaMoya oNgcwele. Hallelujah. Amen. Ngicela umuntu okhona la endlini othi mina angaze ngize ngibhatathiswe ngamandla kaMoya oNgcwele. Uma ngabe ukhona lift up your hand. Uthi angikhumbuli nangelilodwa la ngibhatathiswa ngamandla kaMoya oNgcwele. Uma ngabe ukhona ngaphansi isandla sakho. Siyabonga mama umfundisi umsebenzi uyawenza la endlini. Engizokusho sengihlala phansi ningalibali ukuthi ngobani bazalwane. Kunezinto ezinkulu enizozenza kule ndawo nakuleli bandla leli. Asibuyisele uKristu kubonakala uKristu kubonakala uMoya oNgcwele kuleli bandla likaKristu Jesu. Inkosi ngibusise over to you.